ye ko Auntie na asweye Auntie na ahwe ne wo hode anu odin pa me ka say dwumako eso masen ama ende dwuma de onya bi ahwe obatampa travel and tour express consultancy for opesa okọ Europe, Canada, US, Australia, America, baby opesa okọ bia mesrem kura akeka nyina ye taprem de from Batampa airline na oniomo eni ensa so ye kokuma se Auntie na aso ye nsama epie anase nsama afiwe anase epie ewo ewiye bremu aya na ano aye den papa sesi ano akono bonne akowura papa fom ama chese ye ne ye mam na etwi so ye ne ye mam ho ye akono krase ye yire ma ya tisika aware omo ye yire ho ye ma ya wo omo sesi ano omo ho ya akono se nchina ma sesi papa bia be story a na one ne ba e na edi mpam agura asem we ye hu ba bia efi kuraba na ye ko Auntie na eye ahye ya papa bia ono wasi wo atu no wasi wo se owo na yire ne ba Jesa akola ne kasa kra ya ayro kra keke akola ne ka ne num nsem Auntie na ho ya ayro o se edu anadwo na ne papa abebo ne naked na chese odi ne bemmen odi ahye ne nantem ne wayi ne obeyi bia ebi nso ada akola ne yese wonye ne odi ne nsa na odi ne nsa ye bure ho na odi ne nsa ye aye adwuma kama ono ane ba na odi ne nsa no aye adwuma ma ne ho esan na woko na oshade ya se na chese akola isha sesi akura mekese akola o 11 good years girl ana ne papa edi ne boni se ne ama asem na de ono ane maame a ono na wu akola nsu se wakopie so a ne kunu abo adagya a wo so light to omo so a ono ne yiri anase ono ne bayi a ono ne ba no e ba be di mpam agura ano odi yenkoti Auntie na homra sisi a ono ne yiri na wo mienu ama chese o masem kra boy Oyerepa FM ho pen ama Auntie na ena Nyankopon nam ne so ema odomfo bi adom papa yi ne yiri edan a omutim na edan a omutim no before so mbeba sada na chese o mo kira mo wasa na wasa wona mo na se papa no ene akola na dam pre 4 times da ansana o mo ba kumase ho edan a omodi mo kumase so no papa ne akola na babeda 7 solid times yanko story ni mu me pese ma jinsem ne fu ni yanko story ni mu tie eti eja Ghana ayawo yi o ma ye dum so enti won se me fati shu de pamenima o so won se dum so ntina be yesa ba ye ndi kokonsa oh baby say obetum na kosuku obe mama sika ma ba ya kotel ya ne dinam so de bi anasa me ma o ya me ka cha ma menti ye ba mi se na me tama o ya demande no ye tio o se ne papa say o ma ne kwan na on to ne mona no kosuku a wa ma ni sika de ato aduane edi wa wo ye mba oyo den otumuna bia tubuna ye dia dia wajime ai akola 11 years akola wa 11 years e wo fa he mama kan say me de mo tim papa pa mama me da ni mo ma dundum be nti o san so beto mo na ai nti papa ne sheda pa me akola no se na eja oyonkoko ka wo Isire FM se alomo jata de nti no delete nyoma ni fini phone so na alomo jata wo fi otu otumi win we de on pame ne yere no mo pame akola makwan ko da veranda so na wo nya kwa ewia ne ho akwa butu akola ne so den wa bonte ho abeto me mo na sab Auntie o me na mama humva ate pacha pomo ma ko da veranda so wa bonte pacha na mi na boni biazo mama ko de ni mo o ma de ni mo mako 5 one na da we enim ho no veranda mu ho no bako 5 taki ben enko o papa fa o say 6 di we kan ha 7 awen oh hona enwa miraho wo me dofu bi de ne dan amamu se mo ntre mu kumase na mo honya fe no uko bom suo ato ne fie ana wo ban fe mani ewu nti ana mante na aso na papa ne yere ne mba na nya dan o
Hey. Wow, Bro, papa foul, run now, go school. Why ain't you now, Pacho ma KG4 madam. Now, when you say I say Nkwala in Chantro, until Akwala ni ma detailed account of the 20 BR or share the last time I papa found or co school no or kobo KG madam no KG4 madam. Pacho. Then I go catch a madam. Pacho kakache nse papa to mona no kan se obeye hu aduma. Hey. Wase Akwala in life? Wase Akwala in life? Question madam. Me papa to me mona. Akukudo be na onya akokacha madam. Pacho o me no kan se de be na ye me. Na me kache madam se pacho anadum mande anadu no to mona. Minim say go brief for this situation mo. I be omu ni obi betumi akoma as much o. Go for brief go through this situation. Nkwala be brave wo hono ma wofo e de go move fame. Empenifo so bi wo hono ma mu nuanom de move fame. Na de want me nantibio. Anana usu. Pacha ba kuna obeye boso mano. Osin manganji obi aka metiem. Oh. No so mano, osin manganji obi a. Okache mi bi obekum maame ne papa mi nuemu nyana. Eneme. Now, papa no ka we a na say record scratches obetumi aye. E say papa no wako prison bebe 3 or 4 times. There yesterday na ba na ba beka no or ye recidivist. Ana nya sa na ye ka no. Sa na ye ka no. Inti so ka si acha kwala na. Oh, track record ho betumi aye. As some way there na no aye team. What is going on? Ana senior Jesus Christ ana Yesu ka say ewie ye brand ye betin nsem aye nti bi da na say ana eden na ekoso akono pa de wo ba de eden na onye bi ma no meme ensem we ekoso papa na afi na ebi mu de piepie ye nchi ebi mu ye nti omo de omo so omo ane champion o papa bi wie ne ba papa o wie o ba mesre wate eye nyame achiwade kase wate emme mu amose meye bu Mama say meye bu ama yayefo ukita 20 Ghana crowd to me nya bi we na adenti na afi de momma na afi mu wi momma yen hwe bibi ye dwumeko eso masede dwumedie bre obata patalent express consultancy ekwentua na me de ensem ro makram